South African mi gosiam thamara sithole kumsom thum pasari hian nimin kha narwalin note somlai meya neya world record siamin sangni somni pakhat mei tha a arwala note pakwa lo nei to malian halima sise chu aron khum ta ani sithole hian note hi thlasari le ni sari chunga paya kumin kumtir lam khan doctor te chuan medical scan an nei masak berin note paruk lai mai apaya ni ti an she theya ti chuan sithole chuan na ke chuna ti em awangin doctor te chuan an han scan chale a chul pon lama adang pahni an lo lo mani ti an she theita ani doctor ten note pariata pai me ka ni ti an shillai hian makati in oi harsa ati hiala an scan lai te po mu ve vek ma se rin harsa ati em ani sithole soidanin arai tir hian taksalama harsa na shang atok na save hle a akhwati sikin zan han mutte po a harsa thule amut huna po afapai mek ron la piang turte chu engtin nge an ron omang nungdamin an ron piang chhuak angem an taksa peng khoi lai emote an ron inzom chhuak mei long mo ti ngei twa renga ahuna manral thin thu a soitel bokani apasal hian na anei lava anupuin note pariat lai mai apai ani ti a hriatir hian ani po hian makati in oi theilo hialani a soidanin oi harsa a pathian thilpek le mal somna ro pui tak ani mi then khat fa ot ngoi nei theilo tam tak an omlaya keinin mal somna tam tak kan don hi ka ngai hlu in ro pui ka ti em ani ati a ti chuan lom taksi le makti sia omlai chuan research te han nei ve in voi khata note pariat ngot apai theidon em ni ti te chu internet lama an zongkwal ve a thil thleng ve thei ani ti an hrian hnu le anupui medical record te an zirchian hnu chuan afa ron la piang tur te chu angha khlelin kwa vong achak to thu a soi ani pathian hian a hun te a hian remalo ruat felvek maya sithole po chuan a rai chung zonga akena ti lo chu harsan na shan em tok lovin note chu apai ve ta zela ti chuan thlasari le ni sari an ni meu chuan doctor terin ayatam note som got mei chu an zei chuak ta ani mi pa pasari le meichia pathum ni in hemi ma hian faphir kumruk mi an lo nei to bokani doctor dini mawela sefako magatho health sciences university a an deputy head chuan sithole khe sang hi pheswang takni in hetiang hi chu note pai theilo te na treatment an la ka changa omve thei ani thule sithole fa te po hi thlakim lawan ni awang le ri sa san em awangin rei tak chung an upphot don thu a soyani doctor dini mawela chuan ben le in mi in na wan pai theilawa treatment an lak hian mi pachi atam theiang beran ka blu thina achan chu an kalu then khat hi an lo thi chen chin awangin an kalu hnem na chuan rai theina chan sa tam thin wang ani a an lo dam chwa ve ke ro chuan sithole khe sang hi aron thleng thei ta thina ma se sithole khe swi ka hi chuan treatment na lak wang ani lova pa ngai taka apayan ni ole ka video min lo en sakle awangin kalom em a like subscribe share le comment kha a thei renge o